Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ngo ba apendam penpep yo kani public hearing ru no ba ka executive ka summary ke jong kani company ki pha sa pollution control board ki ang ba ka je pengkre ya kani da environment impact assessment kalau panjing bit nak Gujarat State Environment Impact Assessment panyo ya clearance hari ka jaka bikin pun balik mining pat kali ko jela juni tekan ni lokal long ka pekala ibu bari benpit kemudian ban pediang ya kani Indonesia tang habala ay kani application la di ban reject kemudian ban kuai seluruh ban belum hari Nakajingpen pena ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ban penlong ya kajingpen sngopat ba lani ka public hearing halor kajing thmu ka Sri Cement Limited ban klong mausun na lom serman ka bahap ha ka ilaka Nongklia East Giant Hills District ha ka arpo atar jemang arja arpun riu nagaliang ki muktiar ka tega district kila mi sikmat ban penpau kajing persya halor kajing thmu Habakran sikilat pathai kubor Hasilong Press Club haka pratar ujemang arajar arpun riu nakaliang ba Dewan Mon Pachiang uway nagi muktiar ulaong kabapen long iki ban persya ka day namar bakan sakta ya ka kot kakhya jong kinong song snong bat ka bala ru ban kta ya ka wa liten kabari ka way nagi wa ki babun dok ha ki badang im bat ka bagi pat ba ki pendon kam ya ka kum ketulong bam di Ulaong kat kum gajing tip ka bagi yo katay ka company what ya ka environmental clearance ru katmu ban shim na ka State Environmental Impact Assessment Authority jong ka jela Gujarat. Nalor kata ulaong bagi ladap ban bu da gajing ujor sa ka Meghalaya State Pollution Control Board badi ban pen sange bet ya katay ka public hearing balada kim ngap na ka liang jong ki kim ban si ban shimpat da ki wei ki sin jam. Nama balik ni persya ini public hearing nama kami ban kuai seluruh pun ban ya seluruh public hearing Jinsya ini di bawah serta berikan pay ini bila dia ban pay tang kapal bah ayat application bila dia cancel nama nak kalian macam ni company ini kalau le di kami hak bagi dengan lain nakong ini ataupun nakong kenika company dan impact yang kenika executive sama ni PBI kalau bah terjing tu berjongki kalau pan environment clearance nak Gujarat State Environment Impact Assessment Authority untuk Meghalaya. Tapi kani kejimpi ba kejimpuan jongki yang environment clearance dari Gujarat kalau dia tak jelas jongki jadi manipan na Gujarat. Kani kejimle jongki kani import ya kani warsota ni. Kabar bagi Malaysia ba nalor kejim temu pentunjuk bila tak kawan. Ba kidon ki krem ki kro ante abo lum serman. Iba ha kejim ai kani ka EIA study juga company bila kubur betila ban don ki trend kalau kani ka jata andre ki suara punta andre ki mengitip kan mengilap dah kamde betila ban don andre ki don sisa ki krem bagi ini ka durang ni pada konkret ki don ka krem rengi bat ka krem dok khanon ja ini kilong ki krem tiba kongsan kilong ki krem tiba jidliwi makidon julu nasional tinggal berarum di krem la rumah dulu nus pak ntar kita kam cerong susu kani ka krem rengi kadi ka bubun bahagi dok ha menerima ta perlu kada portlang kalong bandung kani ka krem dok ha nu ja kadon kam seneng de kani ka krem rengi kadon harut quality kami na undulum serman te hakajing pengkre jang ka company pat kila buri ki ong ba kani ka jaka kalong ka jaka ka ba undane ka jaka serat te Henry ya kani ka krem pat ka berpor bagi dia ya kajing kre ya dia kila buri kani cingkan krem kila buri ya kajing don jong ki we dari jilong cuman ha kajing seta Henry ya ki dia study pat kre ka PM solution ka ba company kala ai kila tip te hakani ka jing submit ya ka application sa member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kani ka company Sri Cement ka ong ba kani ka jaka kani ka Baranlan kani ka jaka mo don rek reserve forest kani ka jaka ka ba kamdon cikta ya kami mariang dalek kanu ka jinti motion lai di pick pat ya ka EIA jo kani ka company hang ni ka long kami kita izin rumah paling ka kam sa company ba kani ka EIA ba konkret maka pun ka EIA ba konkret ka company dati yung motion hote kan cikta ya tiwa kan serta IQ kan serta IQ kot ba di kot rap jung kibriu
nangta ini keceka kembali keceka kapal isra ini keceka kapal bayaran ko biong nanti kali keceka kapal lembah kani study jong ini company yang besar ko 100% dah kani keceka kali kepada apa cloud haka jing submit di application syata pollution board jing submit di application ki ong ba dan dan wa dan reserve forest kadba haka i pat ki ong kidon kiwa kidon kium bat kasai pung reserve forest kacngai tang 100 kilometer te haka ni study area ni keceka ka ba ki le ka jingwat penia ke ek bal kata la dale mining haka ni study area ka ba 10 kilometer le ke ek balalap ba lomba ka ni ka IIA ba kidon bun ki jekdim kidon bun ki jek tempat dawai haduk sopong jek ki jek tempat dawai ki balong tang haka ni keceka ki balong balong kam ban penia besar ya kini ki lap nakasla ba kena pra jang ni IIA Tiki don ro kita ki imrat cloud ki bikin haki time kini kita ki bahap apa schedule one jong kan ka wildlife protection act da sin bakla hab schedule one jong kan wildlife protection act ti don kamban penet sa kini ki imrat pada nadi ki shri ki nota kini ki leopard dan ki kumbangi ong sekini ki kini ki krong kini ki sim bil ki Himalayan warchol nota ki don kini ki hulu jadi ki blok kibon kidon gini ki miao cloud ki Asian golden cat baru bat gini ki Himalayan black bear ni dingim kidon nanti kecaka kalau ini tuke ki kuru kidon nanti kecaka kan ini kata cloud teh apa anu serman bat kam kendiat nanti lu pada sektor reserve forest jadi baru spa hajung don jang ki din ki set jingdon jang ki puncak kan bat wai ada jingdon jang ki berat kemarian jadi bos no pernah dapat ke forest department kalau ai ka clearance bukan di ke forest area ke wildlife department kam singkiai gini tinggi labu ki jing ujor bawang labu ki jing ujor ki labu ki jing section nadu kala kontrak sa kami punai besau ada nang long ta hakan ni ka study jong company ki laburi ki jing don jong ki krem dikini ka jing buri ki jing don krem ka pi ba langba ka ni state ba ki pan ban pulong ki ka public hearing company kala buri ia kata ka jing long jing man jong ka ti ka jaka kala ai jaka information ke birthday ke basisya dia kunta kat ni boleh di halor ni boleh ka objection bagi itu ia dibuat bagi tempat bagi kan search why ini project birthday hari dapat undang public hearing lamaru kita ni company kala yalam kalah te sekiwe pak iman kita ni kwa ban pensyai ni berkontak pensyai baik-baik kontak di bawah seperti itu Thai ba pejingwan jo kini ke mining kam dia na benta gamban terus pak yang diberi oleh tiga toy ribut sini kini private company kiwan kini gaji mentoy kan dia yang kismet ni kini investor kisah bodoh jengki ini kamde ngapa sukren kumba usia ini kita dari nilap je kini lomba kan dia EIS tadi ke company kapo ong ba kini company lomba ke EIS tadi kalau ba lek je kini ke mining kin semi punjai ke Jepang hamtam ke Jepang ring musim pada kisah pak arpo kurus pak arpo kaka bidi bat kayo bakot lamba kani ke study jo kani ke company ong ba kayo bakot kalong tangi kita kanu teli kato kani elong yeng iban siya bakot hande ki babuni ki briu habis slash pak arpo we kani ada ki pai pak ki kopan puli ya kani ki slash sis pak arpo we ong hin bahkan ni ka affected area ni kejaka ba sya kata na ka mining tang kato ka diteli kilong ying ki bansa yo ontoy dari majority na ni babun hi kini gibriu bas sa agri kijaka kin sya bani kata ra cimduk they will be burdened by poverty kani ka dega kat kum pas tadi company te nolor kata kan sedon kani ka jingkta yaki local communities kat kum kani ka study trong company na marma kinom don show kata ka sustainable economic benefit ni kata kajing trade umbi trade ta mata ki im karep karyang kalau sustainable wisnam ki im ni handai kala ti ye kini ti motion dalam penjot ye kan ye jaka kila du jaka rep kila du kalau don sebelum kono jeng toy ki tenolong taru kini ka study jong ka company kini kajing company ajeng ki kala ong ba ladawan ra ki no trade ba kin sa mi bun jai jing puri pura habede baka sok ngai kan sedon kata ke GQ he comes new but kan don GQ haki ini ki Jepang bade baka Shanghai Shangman ki
POC kemudian kibun ki factory Palawan si polis Cintia. Kemudian ba ki traditional tu biar kam revolusi ni kita panapat. Di kan ni kadang wajib pensyai dia kita ki beri bersite kam tam kita Tanjung ni, kam tam kita district Tanjung ni. Oh wat kami tak apa pinjau. Jimat toy nak ni re. Ka company kalau lomba kan study jong ki kila lomba. Kini kita kicing kita di sawan. Nalor kata kita sedang kicing kita di ba kin pencebo yaki jiwa nang ta ya kan ground water ka ba support kin sa ti company andrai haka jing submit pat ya application support pollution board ki ang kim dan kam ya kan no namar kirusimet kin supply unity andai ke jing kali kami kita kirusimet na ikin yo ko mono bala man supply ya kata jing dan kam jang company maka jing dan kam jang dari company ya kata mining ki ang adu silak san ko hajalita sisni tiba supply adu kata ko kamdei besok Hiroshima tu orang mana tu, Andre kajing subahi pelong begi ban penjot yang di kiwa te, bat ni kita di cakar te. Dia habai dei bat kan ni kajing kita apa bikia ru kusawan bun kajing kita apa bikia, dadu di hamtan di beri kerja beri mensip. Dia hakini kisni malapet malapet ni keren dia nirjumun tu bakat tu kan ni porlok jonga ki badai ki doktor mana ki laban orang kita ki rusim phang apa dia bagi orang ba hapo 10 kilometer nak ni cakati mau ban orang pelan kibri ki besar lebih tight saya kita ki jipang bagi dia pada ring mesin yang pang sudah muncai kam tam di perlu kena di masa syak kini ke buffer zone kapoi hadu hasnong tulu lamar siang jalan pet meliang kita kini kisnong kibri syukur klik jadi kena mula meliang di kisnong jangan ngirung syak ta na kani ka jingmi jong tedam jingmi jong ki te sakawai patlu ka jingpunan kam yo petko te kembali tiba ka pollution control board kala ayasa CTE ya company ben snai ka plan te andre ada draft sa plan pa kiyo jingpunan kam yo petko te lu petko de uni we ni kimar ko jobo ha o bakas perempuan kala khang pada kam Andrai warjab kami yo kalau pelai tang jadi kat kana siben kiba pedan kampung feedstock Andrai hawar sa kendai pat lomba karai juga NGT kan yang Central Pollution Control Board kalau pak yang we ko we sarkar jela mansna ya ki kendon mansna ya ki hanya be kam yo ko marga jing pemi jo no ko ya ka sulfur kalau dah ki po sha banyak itu ke tedam ko bin mi dau yo ta jing sma ba jing jabor kumbang itu bentar ka sarkal cerlah jungi mempertarai ba kadon ya ka polisi ne ka regulation habai di berkacing penekam yang betko ti kan iro ka bujimai bro ti nalor kita kibun ki jikta habai di ber kamariang habai di ber ki kayo ka kot na ne habai di ber kata ka jakatre jong ki bro ti sebang ala puni menero ko amba kani kacing le jang ka company kalau ka apa kai apply ya kani ka menpelong ya ka public hearing ko ki ai ka kata ka distinctive ni information ko ba de ki ba sisa te unta ini yang jingin la de pu hi ya ki jing persya mana ba kani kam de ka ba sisa ka ba hi ko makalong hate ya cakap ke bagi ai ha ka ai ba ke bagi ai ha ka application sa ko pollution board kami hab dia minta perpat di buat beri benefit, memberi peluang yang public hearing. Kemarin kani kalau ke jalan bakla. Di nakal yang jungiru ini lah, ada cukup ini lah pak. Kalau kami percaya yang public hearing kita orang bala percaya dari siniru dengan don gino. Kita di projek di Benuan di kapal person kam dere ban tam ya kawa kumba kalau menta kawa ka hap po person kamot kani kawa litin ka po person ada kiti yo mau sun ne ada kiti ketika cakap pun begitu kani kawa moro untan su umlang subat penan kap bisa penjot dia kani kawa karena lomba kani ka iya ero ki ong bahkan sedang ka possible discharge na po main kat penjebo ya kawa ang tagi dok hagi yung sayap lalu kata aru kani bawa ka hablo na profesor andre ndaki ti yo mo shoot te ndaka habo po profesor tang balik ate wa mana te ke plastik te kanano dia diberi
te ngila bu ka ni ka jingdawa na po ki bor beri pe ba lai kino ki project la sha tu ya kan ka wa de ban yada de ban bu 10 kilometer ka buffer zone jangai na ka wa mde ban bentuk ya wa buffer zone de ban yada ya ki ya kata ka mariang de ban yada ya ki juga tidak ada kibuah beri ban pe kimle ya kata na kalian sungiru masih in sa sim di karantin kan ka ai pasya ikini di pos ka iba ai clearance ni na mining sa company kumba PUE let's say ki kibuah ba ini ki try cakana stero na po snow rim itu kila ya bu lagi jong ki jing objection pollution board council siwe itu bagi pasya na ya kacaka jong ki kan pada ai menjur belum pelok mental ai tak apa beli mengerti maksud dan tip kalau baru kau pada sim kita di cakap lalu kajing kini cukup orang dia kita di cakap nak kalian coba elakan klik bagi kita hash nanti kita ai dia jadi sih dia kita ingin bidang baca tip apa jumpa dia support dia sih Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya